Kaixo lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalean, ni Lastotxapel naiz eta orain gorta beste kanpaina bat egingo diogu. Horrek ez dezen nahi ipotxekin daukagun kanpaina ez dugunik jarraituko, baina DLC hau gaur atera denez, kanpaina bat hasiko gara eta saiatuko naiz alik eta denbora gutxiago nola esango nuke hau kanpaina bizka bat gaine ematea kanpaina honi, baina ez du horrelakorik agintzen, beraz kanpaina dela a ver campañas, nueva campaña. Vale, así lo hará. Canangrum, desafío difícil. Bueno, ya tu ahora. Acción de terreno. Normal eta hasiko gara eta nik ikusiko dugu bideo. Ez badago, esango du. Lastima da. Bueno, bada espada bideo hasten bada bideo luzatzeko aukera izango duzue. Eta hori, kargatu ostean jakingo duzu bai nik eta bai zuek. Eta gero ere nago itxarotenia noiz aterako den elfo Silvanoak, Imperio eta Bretonien atxetik delako nire fakziorik gogokoena, eta gero ipotxak, bueno, igual visualki ipotxak gehiago gustatzen zaikit, en plan, txikiak dira, oso zabalak, indartsuak, eta batzutan kaborri batzuk dira, bueno, jatorrak iruditzen zaizkit. El Clan Angrum va a la deriva, mi señor Bell, pero queda esperanza. Los señores enanos de Karak-Zor apoyan tu misión para recuperar tu hogar ancestral. Aún queda una posibilidad. El viaje será largo y peligroso. Hay mucho terreno que cubrir hasta tu trono, y hay enemigos por todos lados. Al norte, el traidor de Skarsgård, autoproclamado caudillo de Karak Ocho Picos, planea usurpar tu patrimonio una vez más. El tiempo apremia. Al este, más pieles verdes plagan las tierras yermas, e incluso los reinos fronterizos desean aprovecharse de tu situación. No debes rendirte.
Ocho Picos volverá a ser de los enanos. Y tú, Belegar Martillo de Hierro, serás su legítimo rey. Vale, va. Ready! Zoe, attack! Arcane winds under control. Moving. Claro. Brain magic. The guild approves. Let your seed stow, friend. Do not succumb. También. A ver, vale. Estos hermanos. Eskutik. Teknologia, no sé. Los clanes, garrantzitsu izango da etorkizunari begira. Eta ba... Txantzen dugu. Si quieres que tus tierras prosperen, debes seguir vigilando los gastos. No pierdas de vista tus finanzas. A ver, Puedes gestionar tus relaciones con las potencias extranjeras mediante la diplomacia, mi señor. Sopesa la situación con cuidado antes de aceptar un acuerdo. My throng stands ready. Do not disappoint me. Ni que está bien. Yes. A few runes of spell eating will stop them. A ver. Belegar Ironhammer. Juan Vergara. The Karagay Pigs. Vale, es dugu seguint. Orduan matxantas pasatu. Revenge incarnate. Apur bat. By the Dammer's Crown! Guas. Dragon! Saquear, tomar y ocupar. No fool that's safe in our world. It shall be done. Relengar. I stand defiant. Vale, a ver. Armadura completa. Y punto. Va a ser medio. True King.
Horreta diplomaziakin jarraitu. Karkasomenekin adibidez. The laws of chivalry demand I hear you. Pacto de no agresión. Tilearekin ere. Greetings. We may not be the Empire, but our role. Do not greet me as a friend, nor are we foes, yet. Vale. Luego tuvimos presidente, se llama Seitur. Hori txuko dugu batea, momentu batez, eta joan bagara gora. Bale, eta ejerzitoa apur bat. Handiko dugu, eta horretarako... By my hammer it will be done. Bueno, bitxanda. Eta... Txanda espazen dugu. Joango gara iparrera. Joango gara pizkanaka. Ejerzito handi bat daukagunan joango gara gorantza. Vale, teknologia berri bat gara. Acción de milicia. Vale, hau. Goretzat. Ezin dugu ezerekin, eta oraingoz. Lord of the Angrun. Txanda espazio. Dagoenean alderantza joateko. Vale. True king of 8 peaks. Our ancestors would be proud. Lun's Arantza. heir. Eta... A ver. Dwarves! I hope we can strike some petty grievances from that book you... Vale. Arantzitu. Zulrikas. Trindenhall. Con el burro de agua. Urruna gora indik. No, ahora aurrera. Gertatzen da. Los ciudadanos están demasiado inquietos, mi señor. Pronto tomarán las armas contra ti. No tardes en calmarlos o acabar con ellos. Zerantza berriro. Revenge incarnate. To battle. Vale. Uf. Galdera. Ezin dugu ez gehiago egin, eta txandaz pasatu. Mi señor,
Una potencia rival desea efectuar cambios en vuestras relaciones mutuas. A ver, jiji, jaja. ¿Dónde es Licia? Grudgebearer. Y Barral de Aragoas. Tú. Turnos más tarde. Vale. Atxanda zakatu dugu. Ja, pizkana goaz. Vale. Zalakazil non dago. A ver. Belligar Ironhammer. Zalakazilera joango gara. On my way. Eremu hori gure izateko. Zagov. Ironhammer. Now why? Txanda zakatuko dugu. Belligar. Espero gustatu, Xetu nire. El tesoro se está quedando sin fondo, señor. Pronto no nos quedará moneda. Tomo medidas para mitigar la amenaza de la bancarrota. Vale. I stand defiant. Very well, I will do as you ask. True King. Vale. Grudgebearer. Eskueti joan zait hori. Beste ipotxekin baino gauza. Lord of the Anglund, you have my hammer. Hau da. Liberar los cautivos. Setting forth. Eta. Ready for vengeance. Mandaron ya directamente. Ejecutar. Journeying on. Lund's heir. What? It shall be done. Seeking vengeance. Ekonomia oso txartu dago, vale. Vale, eskutik joan zaigu. Ironhammer. Txanda eskutik, a ver.
Vale, eso es. Eta sube... Txanda bazen beharko du. Zer eraso estela hau ez da oso ono izango guretzat. Ez du zer hobetu ekonomia nahiko txarto dagoelako guretzat. Eta hori Una zeitazko vista gustatzen. estratégica puede ser útil en ciertas ocasiones, mi señor. Moving out! Horrantza. Eta... txanda dugu. A ver... Hau nahi. Berezia izango da... Belliga! I'm going! Horrarte joango gara. Hendik ezin dugu ezer egin, a ber. Hori gure gantzen dugun eta horrela, probintzia guztia da guretzat eta diru haltzen hartzen zaigun. Nago hori fantasmianak nahi... Vale. To battle? Our ancestors would be proud! A ver la resolución, ya se dugu. Tomar y ocupar. Kill him! Más cuevas. Vale. Men. Terminación enana. Liderazgo. Hau garrantzitsu. Saraxil. Ez dut beste gauza. Yes! Zuek apur bat errekuperatu behar zarete. Bai. I stand defiant! Eta hiru mine egiten egin behar izana, baina horrelakoak dira gauza. Zulrika! Vale. Hemen iraun beharko dugu apur batea. Rimbolkarak nor. A ver. Zufar. Make your proposal. My long-beard grumbles... Vale. Hore garrantzitsua da. Hemendik dirua lortu beharko dugu. Eta, a ber. True king of 8 feet! Zer jarriko diogu... Aspiradora... Presencia aspiradora. Vale, ahí... Vale, hau. Subir bai. Firmeza militar. Hau garrantzitsua da.
ancestral. Hemen, sintomas egin. Eta txantzak eskatu. En tus territorios puedes promulgar decretos. Esfuérzate por agitar al pueblo para que sirva mejor a tus propósitos. Minusama, edificio guztiei alteko, crecimiento de llamados, tasa positiva. Tributo lagan rei, vale. Gero, hemen ze jarriko dugu. Eta non dago estea. Hemen Revenge incarnate. kanporas. Ondo dago. Itxango du gure ejerzito egotea ondo egote eta gero joango gara ia iparralderantza. Txanda bat dugu, ia beste gauza askorik ez duten egiten. Guretzat baliotxo izango delako etorkizunari begira. Zion. Txanda bat gehiago itxarongo dugu. Beraz, txanda. Vale, ánimo, ánimo. Vale. Lun's air. By my hammer it will be done. True Alright. king of 8 peaks. Txanda bat. Ondo da. Cerrata, condena. Tilea. Relaciones enemigo, veneno negro, prueba cráneos, Carazgir. Reinos fronterizos. Luna torcida. Ahora veneno negro engan igual lehenengo. Ba ez dakit hori egingo dugu. Hala ez, baina bitartean txanda pasiko dugu. Eta gero beste teknologia egiten joan beharko gara. Eta gero aurrerago imperioekin edari tratu hona izatea lortu beharko da. A ver. Vale. Garrantzitsua da guretzat. True king. On to vengeance.
Txarrena da joaten baganean martxan, non. Carakito. To battle? Very well, I will do as you ask. My oath forbids it. You have my hammer. It shall be done. Horra. Horrengo txarra. Horrelu zaitezte. Horra. Vale. I'm gone. Billiger. What? Onwards! Iron Hammer. Ez dut hori nahi. Yes. Hango erra berriro. Vale. Vale, ancestral. Túnel Grognes. Pedraza. Chantazo. Es un sitio arditu. Bai, What? Ancestors hear us! Ua. Bleeding! Grudge bearer. Gauza da. Txarko, hauetako bat. A ver, hau ez, a ver, nola egiten da. Igual ezin dute egin, ez dakidala. Iron Hammer. Billiger. Billiger Iron Hammer. Ezin ez beste hauza bat. Dik ez dakit nola egiten den, beratxan da esango dugu. Vale. Orkos. Astral. Tu To panu. battle? Vale.
egingo dugu orain. Txantzatuko dugu. Bueno, badakizue edo agian ez, baina datorren ostiralean, larun batean, robote gileanekin zuzeneko bat egingo dugu bere kanalean, eta agian, ez dakit berekin hitz egin beharko nuke, esaten diot egiteko Total Warhammer multikampaina berri bat hastea, bere agian ipotxekin eta ni hauekin eta elkar laguntzea, baina ez dakit, bueno, lagunok bukata horretik gordeko dut. Eta hau izan da dena, izena Angrunt Lana. Hor dugut hemen. Eta hurrengoan ikusiko dugu elkar. Agur!